Nakon operacije karcinoma dojke i uklanjanja limfnih čvorova u predelu pazuha, jedna od najčešćih komplikacija koja se dešava jeste otok ili limfedem ruke. Šta raditi ukoliko nastane otok? Razgovaramo danas sa Nenadom Žujovićem, strukovnim fizioterapeutom i specijalistom limfoterapeutom. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Recite nam, molim vas, šta je to limfedem ruke i kako ga lečiti? Pa limfedem ili narodski rečeno otok ruke je jedno stanje koje se najčešće može desiti kao komplikacija nakon uklanjanja limfnih čvorova iz pazušne jame i vrlo često se dešava. Vremenski nije limitirano da li će se desiti odmah posle operacije, da li će se desiti 3 meseca, 6 meseci ili će proći neki duži vremenski period kada limfedem nastaje. Suštinski najbitnije je da pacijentkinje prepoznaju šta je to limfedem, kako nastaje. Dakle, ukoliko su već imale takvu neku operaciju, u nekom trenutku, bilo kom trenutku, se javi neko oticanje, prvo na što treba da pomisle jeste da je to oticanje vezano za limfedem, da nije oticanje nekog vaskularnog tipa, ali mogu i isključiti tu vaskularnu priču da vide koji je otok u pitanju. Što se tiče samog lečenja, postoje nekoliko stubova, odnosno temelja kako treba lečiti limfedem. Osnovno je raditi manuelnu limfnu drenažu, ručnu limfnu drenažu, kompresivnu terapiju, odnosno kompresivno bandažiranje koje se sprovodi nekim specijalnim, kratkoelastičnim pamučnim zavojima, dakle ne onim običnim zavojima koje možemo kupiti u apoteci, već su to specijalizovani zavoji, odnosno specijalni zavoji. Imamo vežbe koje su neizostavni faktor i nakon same operacije i kasnije, ukoliko neko eventualno, nažalost, i dobije limfedem, nega kože i kompresivna terapija u smislu nošenja kompresivnog rukava. Koliko traje terapija limfedema ruke? Terapija traje od 45 minuta sve do sat i po vremena, sve zavisi od indikacija. Ukoliko se radi i drenaža i kompresivna terapija, onda sigurno terapija traje nekih sat vremena do sat i 15 minuta u zavisnosti od samog oticanja. Ono što je jako bitno jeste da se limfna drenaža izvodi pravilno po limfnim putevima, da se pripreme neke druge teritorije da bi limfa iz ruke mogla da krene dalje. Dakle, nije pravilno raditi odmah ruku, već moramo pripremiti sve teritorije da bi limfa imala gde da ode, što se tiče toga. Kada se završi, recimo, tretman limfne drenaže, onda se ruka sa limfedemom postavlja u tu bandažu i to pacijent nosi 22 sata, odnosno nosi celu noć do sledećeg tretmana. Imamo neku intenzivnu fazu koja najčešće traje neke 3 nedelje, recimo, može da traje i duže i trebalo bi da se sprovodi svaki dan. Dakle, pacijent je svaki dan na terapiji, svaki dan se drenira i svaki dan dobije tu kompresivnu terapiju. Kada se taj plato dekongestije postigne, onda pacijent, to poboljšanje koje dobijemo, pacijent treba da tada obuče kompresivni rukav koji će nositi i održavati to stanje. Nakon toga faza održavanja bi trebalo da se sprovodi barem jednom nedeljno, a ove intenzivne faze bi trebalo da se rade 2 puta godišnje. A šta vi savjetujete, kako da se ponaša, kako da u svom životu pacijentkinja, šta treba da radi, šta ne sme da radi? Da, vrlo često se dešava da pacijentkinje nisu možda informisane koliko težinu smeju da podignu. Dakle, u toj ruci koja je operisana ne bi trebalo da dižu ništa teže od 2-2,5 kg, ne bi trebalo da rade neke pokrete koji iziskuju dugo zadržavanje u određenom položaju, kao što je, na primjer, kačenje zavesa, da to dugo traje, jer na taj način nema kontrakcije mišića koje će u stvari da pumpa limfu i da poboljšava taj limfni protok. Trebalo bi da se paze svih uboda na toj ruci. Šta to znači? Ne smeju vaditi krv iz te ruke. Ukoliko imaju kućne ljubimce, moraju da paze, recimo, ako imaju mačke, ako ih ogrebe. Vrlo lako u takvoj ruci koja je opterećena limfedemom, zbog narušenog limfnog sistema dolazi do bakterijske infekcije, odnosno do tog crvenog vetra, erizipila ili celulitisa, kako mi to kažemo. Dakle, mora se voditi računa o tome, toplota mora da se izbegava, kako direktno, opekotine. Tako je, opekotine naročito, ali i toplota u smislu saune, vruće vode, sunca, svega toga što pojačava cirkulaciju, pojačavaće i oticanje, odnosno limfedem. Tako da takve stvari treba da se izbegavaju. Osobe koje ne idu na drenažu, ono što kući mogu da urade jeste hladno tuširanje ruke. To je nešto što značajno pomaže, pravi to sužavanje krvnih sudova
i sprečava, odnosno smanjuje to oticanje kada se ruka ohladi. Dakle, nema onih kontrastnih kupki, obično čujem pacijentkinje da ih to preporučuju hladno vruće, to nije dobro. Dakle, kod limfedema samo je hladnoća umerena, znači hladno tuširanje dobro. Ovi savjeti su bitni ne samo kod osoba koji već nastane neki otok ruke, nego je bitno i nakon operacije bilo koje druge pacijentkinje da preporučimo ove savjete. Tako. Možete li reći kako se izvodi ova manualna ili ručna drenaža? Mogu, to ćemo i pokazati kako se izvodi. Dakle, ono što vrlo lako možete prepoznati da li ste na pravom tretmanu jeste što se limfna drenaža radi bez uloga. Dakle, nikakvo kontaktno sredstvo ne sme da se stavi jer onda dobijete običnu masažu, a limfna drenaža nije obična masaža, već je specijalizovana tehnika pomoću koje pokrećemo limfu. Tako da, to je prvi način na koji možete da prepoznate. Drugi način na koji možete da prepoznate jeste da ukoliko neko krene da radi odmah ruku, nije dobro, upravo iz onog razloga koji smo malo čas.